JK Entertainment presents Samoa Vibes with Spawn Breezy. Featuring J Strings, Jaro Loco, Swiss, Stanley T, Poetic, Bass 685, PUNIALAVAA, Tofanga, and DJ Dave. Join us at the Multipurpose Gym, Tonemato, 1st of February, 2025. General admission tickets, VIP, and corporate table tickets are available at Joe's Gym and Radio Polynesia. For more information, 727-5175. Samoa Vibes. Let's go! Yeah, talofa lava, marosa i fua, malai ma, la sunga cash. Patalofa tu de pa yaman malo Samoa o whaafonga mai netem. Yes. Tūrau le aso, pa yaman malo Samoa le ale o yes whamtalanga, ai wa matua ma naial ni aso, suru mai de la ni tai au. You know, ole Samoa le te umalona la le, yes. So it's good to be here, yeah. Ma lo lava ia manatu tato fai talo fai male tato fai li fo io le PUNIALAVAA manatu ia o wale po malae fo ia fa mo le ta pena toi le aswa taiao ia o la fo pela vanona nai mapuni ia istulanga fa talanga fo fa tau ia ile tato fa mo le ole Samoa Vibes le aswa taiao mo fa lo yeah. E mo mona mo le atud whaftai tele le sunga Johan, Kyle, o le JK Entertainment. Ia mo le awa no le au maua. Wa oi mei ni Samoa tatou konseti le Samoan Vibes. Ia o le o le tue mamau o le aso atai au le awhai ai. Ia o le ma nia to tele tatou artist ia ese mai atunu I whafu. Ia pia Spawn Breezy, ia Stasio o tama whānau o tato atunu o lo au mau nei Amerika, ia e te le lava lona sao i le musika, ia e le ngata I lea. Ia na uso ia e whapopo ia o J Strings, o Jaro Loco, o Swiss, o Stanley T, Poetic, Bass 685, ia ma tō whanga ma DJ Dave. Mana ia te le tato. Cash wala tala o South One. O le mana ia fui o le nei konseti. O lo o iei mana ia tatou uso ia mai le malo tonga, ai le ngata I lea o Solomona, o tatou whātase foi. E mai foi e su o tu tatou mafuta I tai au, le malo tatou atunu. Moni lava. Whalongolongo e foi musika foi, ai ia tunu wai la pese mai foi la tu ia I Ai tō telo tatou whalongolongo I. Ia, moni lava. Ia, ai tatou lea tatou whatoa tatou vai tino le I nai tangata I E pei o le mato whatatanoanga fo ile na yuso ua tu fo ia le tātou ala leo. O le lātou lava lea mau o tu ia o tātou o masani a tātou whairi lava pei o le PUNIALAVAA ia meise Polynesia o alolo o whapeona pe pese o masani ai. Ai o le lātou mau whai mai. O le awa no le leo le konseti lea. Mo nai alo ia aisi atunu. Yep. O lo whaalongolongo ai tātou I Samoa. Ai o le a whaato awa ai le iai. Yeah. Kusa e kau mai le ngoe le iloa. E sa wali mai le iloa. Ai pese mai whai mai. Ui ora kaka. Yes. Ia mangkovo, e renga kanga. Ko kele rau whai TikTok I pese. Ia, moni lava. Mana o le wha moe le ile. I le aswa tai au. Mana e whautulanga o le ai ia. Wai to tele lava nisi ia ta tele vai ngava lava o le tu whaatasia wha moe. O le fo ina tātou whatunga Samoa le o le ata pese fo le tātou wha ilo PUNIALAVAA. Ia manisi peo nei fo ia la tau pese Samoa peo le mana ia fo le nao le wha moe le aswa tai au. O le a ia o le leo le ia mātou ia usupe Samoa o la ala si fia tō tele o le manu le atunu o le awai atu. Ai o le mana ia le mixture le la iai. It's going to be a fun night. Yeah. That's right. We are kele wale. Like kele artist like. Kele kaka jadi tengah. Tas yang dia ro. Iyo moni lava. Lesi vai ngalena failo ia nisi fo iyo lo tu fa tasia de fa moe. Ya wai si o fa moe fa piana fa tino nisi tau sanga o mavai.
Ia ka ula ke bi a maka le ka ke ula ke bi Samoa. A fole ongo a maka fu. A le fe mai no tai a fole ongo a maka no. A longo binga fa pia. We know how big this event is going to be. If we lungo le sold out the tickets ta to in litio. Yeah, soundly. O le fe mai toyo ina ile Joe's Gym ino to pa le lo mo the ticket. So pe pa ulu fale a fale ono le fe fia tai a mata fa mo. Yep. O matou ia, o matou tanga i whai mana iuso ia ana pō, ia matou talatanoa. Ia, o matou Saudi e whawhiawhia, a wār, ia. A wār whasau pa ia man maro tātou atunu, o la awai atu. Malo whawhtai. Ia makanai nisi o vāenga i whia so no iai, na nai a meisa puni e la whatunea wanoa, ia sina vāenga ia i whia whapopo ia ia wār whamoe moe nā so tai au, ia po seisi lawa vāenga i whia so no iai. Ia ole i se atu fo ia tadi maista sio tatu ala leo mat whaalwa. Ia, mole atu whawhtai tele lau sunga cash, mole nei avanoa, mole atu whawhtai tele i le JK Entertainment, mole avanoa o malanga mai ai, e whawhiawhia mo sio tatu atunu o Samoa. Ai le ngata ilea, mole atu whawhtai tele sunga ia mapusua, Corey Kyle, male tatu ritio nei o le tālofa Famo, leva teren mafuta PUNIALAVAA amal tātou ritio. Moni lava. Ia, moli atut whawhtai tele, aile ngata i lea. Moli atut whawhtai pa ia mana maro Samoa, o loo whaafonga mai lunga o tātou ala leo. Ia, alofa tele atut PUNIALAVAA, tātou whiloa i lea so atai au. Malo whawhtai. Ia, manantua le. Whatantanoanga ni nā ia wala wata moe le Samoa vibes. I lea so atai au, tātou wha i la ngoa. Tunga ia mai le tātou PUNIALAVAA i la fiafi leo le aswa tai au. Mai le tātou whatunga rei mai le PUNIALAVAA ia o le tātou se atu le tātou taral tau ina o toe luas tolu minute le toe o na tā leo le sfudma le lua. JK Entertainment presents Samoa Vibes with Spawn Breezy. Featuring J Strings, Jaro Loco, Swiss, Stanley T, Poetic, Bass 685, PUNIALAVAA, Tofanga, and DJ Dave. Join us at the Multipurpose Gym, Tonemato, 1st of February, 2025. General admission tickets, VIP, and corporate table tickets are available at Joe's Gym and Radio Polynesia. For more information, 727-5175. Samoa Vibes. Let's go!